Hello. Ukitafuta hekima, kitu ya kwanza fahamu wewe unasapotiwa kuwa na hekima. Ukitafuta amani, kitu ya kwanza wewe mwenyewe unasapotiwa kuwa na imani na amani. Ukitaka kuendelea, tafuta watu ambao wanataka kuendelea. Ukitaka kufaulu, tafuta watu ambao wamefaulu. Siku ya mwisho maisha yako itakuwa vile ilikuwa. Siku ya mwisho maisha yako itakuwa iko sawa. Fungua macho, wacha kutembea na watu ambao hawana faida juu ya maisha yako. Watu ambao wanataka maisha yako. Kama watu ambao wanataka kitu kwako, tafuta watu ambao mtasaidiana kimawazo.